Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. U Rwanda na Kongo Kinshasa biravuga ko byamaze kumvikana kugiye bizatangira gushyira mu bikorwa ingamba zirebana n'umutekano zikuye mu masezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinyiye muri Kamena uyu mwaka. Amakuru avuga ko ibihugu byombi byumvikaniye muri aya mahuriro bihagarariye Washington muri Amerika hagati ya tariki ya 17 na 18 Nzeri. Itangazo rihuye n'ibihugu byombi ariko ryanasubwe n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ryavuga ko gutangira gushyira mu bikorwa ibikuye mu masezerano y'amahoro yasinywe tariki ya 27 Kamena bizatangira gukorwa ku itariki ya 1 Ukwakira umwaka turimo. Ibintu makuru Reuters byavuze ko amasoko 3 afite ahuriye na kiriya kibazo kibwiye ko Kigali na Kinshasa kandi byemeneje kuba byamaze kurangiza gushyira mu bikorwa ingamba z'umutekano bitarenze uyu mwaka. Reuters ivuga ko mu gihugu byombi byemeneje harimo kuba ibikorwa byo gusenya Fdlr ndetse no gufasha icyurwa y'ingabo z'u Rwanda bigomba gukorwa hagati y'itariki ya 21 na 31 Ukwakira umwaka turimo. Ingenga bihamaze gutegurwa kandi ngo u Rwanda na Kongo amatariki yihariye yo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro byasinye nubwo hari impungenge z'uko barapfapfanye. Amakuru avuga ko ibihugu byombi kera kabaye byemeneje gusenya Fdlr mu gihe mu nama y'ubuje muri uku kwezi habaye ubwumvikane buke n'ubwumvikane ngo bushingiye ku bijyanye n'icyo Ventura aricyo n'umubano u Rwanda rufitanye nayo ndetse no ku mubare wagize Fdlr. Amakuru avuga ko muri izo nama bari bahagariye Kongo bavuze ko gusenya Fdlr bisaba ibikorwa bihuriyeho, gusa u Rwanda rwo rukavuga ko izo zigomba kuba inshingano za Kinshasa mu gihe buri minsi barwa ngo ibikorwa byo gusenya Fdlr impande zombi zemejeho bitangire. Ventura ikomeje kugaragaza ko ingabo za Leta ya Kongo zikomeje gufatanya n'abarimo barwanya uriya mutwe ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 mu kugaba ibitero mu duce dutuwe n'abaturage benshi muri Kivu zombi. Ibyo biravuga mu gihe kandi hari ukurebera nabi hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa ndetse Kongo ishinja u Rwanda gukora jenoside muri iki gihugu nk'uko perezida wa Kongo Tshisekedi yasabye Loni kubyemeza mu nama y'inteko rusange Loni muri Amerika. Gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Umusirikare Nduhungire yatangaje ko perezida wa Repubulika ya Kongo Kinshasa Felix Tshisekedi atakabaye atinyuka gushinja abandi ko bari gukora jenoside mu gihugu cye kuko bwicanyi bukorerwa abanyekongo b'Abatutsi bukorwa n'ingabo z'igihugu n'imitwe ifatanya nazo kurwana. Perezida wa Kongo ubwo ari mu nteko rusange Loni yabwiye abari bateraniyemo ko bakwiye kwemeza ko hari jenoside ikorerwa mu burasirazuba bw'igihugu cye. Tshisekedi ntiyavuze ubwoko cyangwa se naryo rikorerwa iyo jenoside, gusamya ko bibera mu burasirazuba bw'igihugu ayobora atari intambara isanzwe ahubwo ari jenoside ikorwa bucece. Minisitiri Nduhungire anyuze ku rubuga rwa X yavuze ko perezida wa Kongo adakwiye gushinja abandi ibikorwa by'ubwicanyi n'ubugome bikorerwa mu gihugu cye kuko bikorwa n'ingabo ze. Nduhungire yashimangiye ko Tshisekedi yirengagije ko Bazarendo, Fdlr na Nyatura batwitse inzu zirenga 300 z'abanyekongo b'Abatutsi mu mudugudu wa Nturo muri teritwari ya Masisi hari mu Kwakira kwa 2023. Ku rundi ruhande Leta ya Kongo n'umutwe wa Ventura urwanya ubutegetsi bari mu biganiro bigamije muri Qatar ariko Kongo ikoresha indege z'intambara, drone n'intwaro ziremereye ikomeza ubwo bitero bikomeye ku bice bigenzurwa na Ventura byiganjemo hatuye b'abasivile. Nk'urugero ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa cyenda ubigize umutwe wa Ventura Lawrence Kanyuka yatangaje ko Fdlr yagabye ibitero mu muco ugenzura ikoresha indege za Sukhoi 25 ndetse n'izindi zikomeye z'intambara. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe komisiyo y'igihugu y'amatora ya Uganda yatangaje abagabo 7 bagomba guhatana intebe y'ubutegetsi bukuru bw'igihugu na Perezida Museveni mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Jean Museveni wagiye ku butegetsi mu 1946 azaba ashaka manda ya 7 igihe yayitsinda yakwinjira abanyafurika bamaze igihe kirekire ku butegetsi. Abo bantu bose uko ari 8 barava mu mashyaka nta mukandida wigenga urimo. Ibinyamakuru byavuze ko igitangaje ari uko nta mugore n'umwe wemerewe kuba umukandida ku mwanya wa perezida kandi harabagaragaje ko bashaka intebe ariko bagorwa no kubona ibyangombwa bisabwa na komisiyo y'amatora. Abo bagabo 8 baratangiye kwiyamamaza tariki 29 z'ukwezi kwa cyenda ariko amatora ari mu kwa mbere. Perezida wa komisiyo y'amatora ya Uganda yasabye bazahatana ko yari umwanya w'amahoro nta mvururu zikwiye kubaho muri Uganda. Amazina asanzwe az'ushaka guhagurutsa Museveni ku ntebe arimo Cyangugu Batarias Bobone, Jean Mugisha muntu wigeze ku mugaba mukuru w'ingabo za Uganda na Nandara Mafa usanzwe mu ishyaka FDC. Umuvugizi wa komisiyo y'amatora yavuze ko nta mugore uri mu bakandida ngo nta tegeko na rimwe ryicwe. Abagore bayirukaga mu matora ya perezida muri Uganda 2006, 2011 na 2016 kuko 2006 ishyaka UPC rya Obote ryatanze umugore Meya Obote nka kandida perezida. Muri 2011 Betty Kamya hagarariye ishyaka Uganda Federal Alliance mu matora ya perezida ariko bombi nta watsinze. 2016 na 2021 nabwo abagore 2 Moreni Cyarya na Nancy Karembe bamuje nk'abakandida bigenga ariko ntibagira amajwi ahagije. Uyu mwaka nabwo Nabila Birungi bwo bafungaga gutangaza abakandida yagaragaye kuri komisiyo y'amatora arakaye cyane kuko bamucunaguje ndetse bakamusaba imikono n'itanga ntasubizwe. Yavuze ko iyi komisiyo y'isa n'idashaka ko abagore nabo bahatana intebe mukuru w'igihugu muri Uganda uko gushaka imikono bibatwara amafaranga atagira ingano bikarangira ntawe ubashubije. Nasimukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe Rigathi Gachagua Visi Perezida wa Kenya
yasabye abaturage ba Kenya kurebera kuri Malawi na Perezida William Ruto agategeka manda imwe ntazagaruke ku butegetsi 2027. Amatora yo muri Zambia yarangiye Peter Mutharika birindura Zerusi Chakwera wari ku butegetsi. Abari gutorwa bivuze ko Chakwera n'abategetse manda imwe. Mu butumwa ku rubuga rwa X bwana Gachagua yavuze ko ashaka intebe mu matora ari imbere. Ivuze ko amatora ya Malawi akwiye kuba icyitegererezo kuri Afurika nzima kandi atanga ubutumwa ku baturage ko bashobora guhana abategetsi babakorera nabi ntibabatore. Rigadi Gachagua yavuze ko abaturage ba Afurika biciye muri Malawi bagaragaje ko barambiwe abategetsi babeshya bamunzwe na ruswa kandi babakandamiza. Abanyakenya nabo bakwiye gufatiraho bakikiza William Ruto mu matora ari imbere akajyana n'ingoma yarumbiye abaturage. Uyu munyapolitiki wo muri Kenya wirukana ku mwanya wa vice perezida yavuze ko amatora yo muri Malawi akwiye gukangura abanyagitugu akabereka ko iminsi yabo yo ku butegetsi barirwa ku ntoki kuko Rwanda rwakangutse. Yatanze ingero zo kuva kuri Idi Amin ukagera kuri Mobutu, Bokassa na Mugabe. Ibyo gukangata ko abantu bakomeye byarangiye, abaturage bahumutse ntawe uzongera kubabeshya. Ibyo gundira ubutegetsi ntacyo bamuriye byarangiye. Ahereye hanga bwana Gachagua uhoze yungirije Ruto yavuze ko bikwiye kwerekana ko ubushake bwa Rwanda ruta kwikanyiza. Asaba Abanyakenya gufatira kuri urwo rugero. Perezida William Ruto agategeka manda imwe, ibyo yise one term. Peter Mutharika wabaye icyitegererezo cya Gachagua yategetse bwa mbere Malawi 2014-2020 ndetse ashimwe ko yazamuye ibikorwa remezo yewe n'ubukungu, ariko gashinjwa ko yagabana imyanya mu butegetsi agendeye ku bucuti bafitanye atitaye ku bushobozi bwabo nubwo yakunze kubihakana. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire mu Burundi abanyamakuru bakozeje ba muri Rwanda-Rdc banditswe mu nzi Abarundi mu nkambi za Nyarugusu na Ruto muri Tanzania zamaganye umugambi w'ubutegetsi bwa Tanzania wo kubirukana ku ngufu bunyuze mu banyamadini. Abo Barundi bavuze ko abanyamadini muri Tanzania yaba abapadiri, abapasiteri n'abashehe muri Isilamu basabwe kubwiriza impunzi bazerekeza ku gutaha ku bushake nk'uko Mose uvuga muri benshi ubwoko bw'Abayisirayeli akavana mu Giputa no kuvuga mu Misiri y'uyu munsi. Ikinyamakuru SOS Media cyanditswe ko abategetsi bari kumwe n'abayobozi muri HCR muri Tanzania basabye abanyamadini ko mu nyigisho zabo bakwiye kwibanda kubashishikariza gutaha bakava mu busuhuke bakajya mu gihugu cyabo cy'isezerano ari cy'u Burundi. Harumvikana babwira ati iyo Mose, Yesu cyangwa se intumwa y'Imana Muhammad baze ko bari muri iki gihe nta bundi butumwa bari kujya bigisha uretse gusaba Abarundi gutaha iwabo bakava mu buhungiro. Bamwe mu basirikare ba Tanzania ngo babeshya impunzi z'Abarundi ko amahoro yagarutse nta muntu ugihohoterwa mu gihugu, nabo bakabasaba gutaha kandi bitarenze uyu mwaka ngo bagomba kuba bari iwabo byanze bikunze. Aba Barundi baravuga ko abategetsi ba Tanzania batera ubwoba basaba gutaha ku ngufu kandi babyita ku bushake, ariko ngo nta n'umwe uzataha icyo bahunze kikiri mu gihugu baribeshya. Umuryango HCR nawe ngo uri mu mayira abiri kuko utazi niba uzohereza impunzi z'Abarundi cyangwa uzagumya kuzifasha mu nkambi kandi igihugu cyazakiriye kitazishaka, ariko ngo uzagumya ugerageza ibishoboka. Nawe ingabo z'u Burundi n'iz'u Rwanda zemeje ko umusirikare w'u Rwanda Serija Emmanuel Sediki yarenze umupaka ku wa gatatu yinjira mu Burundi, ariko nizihuza ku mpamvu yatumye arenga umupaka. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko Sergeant Sediki yobye atabishaka mu mupaka wa Gasenyi Nemba mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Polisi y'u Burundi ikamuta muri yombi. Ingabo z'u Rwanda zivuga ko uwo musirikare wazo wafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kirundo muri komine Busoni mu ntara Butanyerera mu majyaruguru y'u Burundi, ariko igisirikare cy'u Burundi kivuga ko Sergeant Sediki yagisobanuriye ko yobye inzira imusubizaho yavuye mu kabari kari hafi cyane ikigo cya gisirikare cya Gako kirimo n'ishuri rya gisirikare. Mu itangazo zasohoye ingabo z'u Burundi zivuga ko uyu musirikare yagerageje guhunga ari ku bihugu by'ubusa wakaba afunzwe na polisi ya Kirundo mu gihe iperereza rigikomeje. Mu gihe cyashize u Rwanda na Repubulika ya Kongo Kinshasa byagiye bitangaza amakuru y'abasirikare bo ku mpande zombi bafashwe barenze umupaka, ariko nibwo bwa mbere mu myaka ya vuba ngaho ishize bibaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu itangazo yasohoye RDF yavuze ko babajwe n'ibyo byabereye ku mupaka ibihugu byombi bisangiye ndetse ko izakora ibikorwa bya ngombwa mu rwego rwa diplomasi na leta y'u Burundi kugira ngo isubize uwo musirikare mu Rwanda. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wabaye nabi 2015 ubwo Gitega yashinjaga Kigali kugira uruhare mu igerageza ryapfubye ryo guheruka ubutegetsi mu Burundi no gucumbikira bamwe bari bakuriye umugambi, ikirego u Rwanda rwakomeje guhakana. Mu kwezi kwa 10 kwa 2020 abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'impande zombi bahuriye ku mupaka wa Nemba Gasenyi mu muhate wo kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ibintu byasubiye urudubi mu ntangiriro za Mutarama mu mwaka ushize u Burundi bwongera gufunga imipaka yabwo y'ubutaka n'u Rwanda. Mu mpera za Mutarama muri uyu mwaka Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nta gihamya atanga yavuze ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye, ariko muri Werurwe uyu mwaka Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko igihugu cye n'icy'u Burundi byari mu nzira nziza yo kureka ubushyamirane no kumvikana. Umubano hagati ya Gitega na Kigali urushijeho kuzambuka u Burundi bworohezaga ingabo zabwo ku butumire bwa leta ya Kinshasa gufatanya n'ingabo za Kongo kurwanya M23. Abategetsi b'u Rwanda bagaragaje ko batishimiye icyo gikorwa kuko bashinja ingabo za Kongo gufatanya na Fdlr. U Rwanda ruvuga ko uteje inkeke ku mutekano warwo. Abategetsi b'u Burundi nabo bagiye bumvikana bashinja u Rwanda gukorana n'utwo Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega kandi ko nabo gufatanya na M23 byagiye bivuga kenshi na leta ya Kinshasa ko uwo mutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda. Ibi byose bituma bigaragara nka Burundi n'u Rwanda biri kurwana mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo nubwo bitigeze byemezwa gutyo n'abategetsi b'ibihugu byombi. Naho umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi bwa Uganda Robert Kyagulanyi Bobi Wine
yasabye perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ko amatora agiye kuba muri iki gihugu yazaba mu mahoro atarangwa mu guhohotera abaturage. Yavuze ku itariki ya 23 Nzeri nyuma yo gutanga kandidatire muri komisiyo y'igihugu y'amatora ya Uganda yo guhatana amatora y'igihugu. Cyaguranye yatangiye yibutsa perezida Museveni umaze imyaka igera kuri 40 ku butegetsi ko mbere yuko ajyaho Uganda yabagaho kandi ko izakomeza kubaho nyuma yuko avuyeho. Yakomeje avuga ko igihe igeze kugira ngo umuyobozi ave ku butegetsi mu mahoro kugira ngo azasigasire ibigwi byagezeho muri icyo gihe, ndetse nemera impinduka ziri kugenda zibaho mu gihugu ndetse nemera impinduka ziri kugenda zibaho mu bijyanye na politiki muri iki gihugu. Ati ntabwo ukwiriye kwangiza igihugu gihe uri mu bihe byo kuva ku butegetsi. Rero icyo nakubwira nuko warinda ibigwi wagezeho wowe n'abantu bawe mu gihe cy'imyaka 40 mwaka Uganda ukagerageza kwemera impinduka muri demokarasi ziri kugenda zibaho muri iki gihugu. Yibukije Museveni ko amahirwe yo kwemera impinduka muri politiki agihari kandi ko kuzabafasha gutuma aba amatora anyuze mu mucyo kandi azimirwano hagati y'abaturage ndetse n'inzego zishinzwe umutekano. Ati amahirwe ari kubera ko ntabwo turi abantu bakunda kwihorera kandi buriya turakizerera mu mahoro, ubutabera ndetse n'ubwiyunge. Icyo twese dushaka ni amatora anyuze mu mucyo atarangwa mu rugomo no guhohotera abaturage ku basirikare n'abapolisi. Yakomeje agira turumva ko icyo dugusaba atari ibintu byinshi kandi bigoye. Icyambere nuko hareka aya matora akazaba mu mahoro aho kuba ibikorwa bya gisirikare. Cyaguranyije abahagarariye ishyaka National Unity Platform muri aya matora y'umukuru w'igihugu. Cyaguranye wamamaye cyane mu muziki muri Uganda no muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Amatora aheruka yabaye wa kabiri na perezida Museveni ari we yegukanye amatora muri Uganda mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Muri Afurika, komisiyo y'amatora muri Malawi yatangaje ko Peter Mutharika wabaye perezida w'iki gihugu yatsinze amatora ku majwi 57% mu gihe Lazarus Chakwera wari usanzwe ku butegetsi yagize 37%. Mutharika wabaye Malawi kuva 2014 yageza muri 2020 atsindwa mu matora na Lazarus Chakwera. Amateka nk'aya yirukaga muri Amerika aho Trump yatsinzwe amatora arangije manda imwe, hanyuma Joe Biden Trump ahita yongera gusubira ku butegetsi atsinze amatora. Chakwera ari umuvugabutumwa yageze ku butegetsi avuga ko agiye kurwanya ruswa ariko ku butegetsi bw'irushaho kumunga igihugu. BBC yavuze ko Chakwera akimara kumenya ko yatsinzwe amatora yahise ahamagara Mutharika amushimira ndetse yemera ko yatsinzwe. Chakwera asize ubukungu bw'igihugu bucumbagira aho nta bikomoka kuri peteroli bihagije gifite n'ifaranga ryacyo ritakaza agaciro umunsi ku munsi. Amatora y'umukuru w'igihugu muri 2019 nabwo yari yatsinzwe na Mutharika ariko urukiko rushinzwe ku itegeko nshinga rutesha agaciro ibyayavuyemo mbere rivuga ko yabayemo uburiganya birangira intsinzi ibaye ya Chakwera. Mu mahanga, perezida wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva yavuze ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akwiye kwitwara nk'umuntu ufite inshingano zo kuyobora igihugu gikomeye akareka kujya yivanga muri politiki z'ibindi bihugu nk'aho ayoboye isi. Ibi yabivuze ku itariki ya 20 mbere y'inteko rusange y'umuryango w'ububyiniro muri Amerika. Yavuze ko Trump akwiye gukoresha ububasha afite mu bindi ariko ativanze muri politiki z'ibindi bihugu. Ati ntekereza ko Trump akeneye kwitwara nk'umuyobozi w'igihugu gifite ubukungu bunini ku isi, imbaraga mu bya gisirikare, giteye imbere mu by'ikoranabuhanga ku isi. Igihugu gifite ibyiza byinshi nk'icyo gikwiye kuba gifite inshingano nyinshi, ariko icyo dutemera nuko igihugu icyo ari cyo cyose cyakwivanga muri demokarasi n'ibibazo imbere mu gihugu cyacu. Yakomeje avuga ko Amerika mu myaka 15 yungutse arenga $410 z'amadolari binyuze mu gukorana na Brazil. Trump yashubije Lula amushinja kudaha abaturage uburenganzira bwo kuvuga ndetse ko babigereje bahanwa. Gusa yavuze ko nyuma y'ibyo byose gifitanye umubano mwiza na Lula. Ati nabonaga ari umuntu mwiza, aranyishimiye nanjye naramwishimiye nk'amasegonda 39 kuko twari dufitanye umubano mwiza. Yakomeje avuga ko Brazil iri gusenyuka ndetse ko nta makiri ifite idafashijwe na Amerika. Lula yavuze ko ibyo Trump avuga ku bijyanye n'ubucuruzi ari ibinyoma kuko mu myaka 15 ishize Amerika yungutse arenga $410 z'amadolari binyuze mu gukorana na Brazil. Umubano wa Amerika na Brazil wangiritse ubwo Trump yashyiragaho imisoro 50% ku bicuruzwa biva muri Brazil, ashinja igihugu guhana mu buryo butanyuze mu mucyo Jair Bolsonaro wahoze ari perezida wacyo. Ku musozo mabwire ko Minisiteri y'Ibidukikije n'Ubukerarugendo na Namibia yavuze ko imbogo zirenga 80 zapfuye nyuma y'uko zikanageranye zikaroma mu ruzi. Mu itangazo yasohoye, iyo minisiteri yongeyeho ko izo mbogo zari ziri guhigwa n'intare zo mu gihugu baturanye cya Botswana ubwo zahananukaga ku manga ndende zigwa mu ruzi rwa Chobe ku ruhande rw'umupaka wa Namibia. Mu gihe cyashize imbogo zibarirwa mu magana zarapfuye mu buryo nk'ubwo. Muri kimwe mu bihe bibi cyane byabayeho, imbogo zigera hafi kuri 400 zarapfuye mu mwaka wa 2018 nyuma y'uko zirukiye muri urwo ruzi ruca muri pariki y'igihugu ya Chobe ya Botswana isurwa na mukerarugendo benshi, ikaba inazwiho kubamo inzovu nyinshi, imbogo nyinshi n'udusumbashyamba twinshi. Mbeha Tadius, umutetsi wo mu cyanya cya Kaburabura cyo muri Namibia, yabubise ko umukumbi w'imbogo wari urimo guhunga intare zo muri pariki y'igihugu ya Chobe. Yagize ati buri gihe zirukankanwa n'intare zigerageza kwambukira muri Namibia ndetse zigatangira gukandagirana. Ndeshi Panda Hamunyeri, umuvugizi wa Minisiteri y'Ibidukikije, Amashyamba n'Ubukerarugendo na Namibia, yemeje ko izo nyamaswa zavuye mu Botswana ariko ntiyavuze niba ari zo muri pariki y'igihugu ya Chobe. Hamunyeri abwiye ko izo nyama zazo zizasanganwa abaturage mu gace kegereye aho byabereye. Muri video yatangajwe n'ikinyamakuru NBC cya Namibia ku rubuga nkoranyambaga rwa X, abaturage boneka barimo gutera imirwi izo nyama bazigabanira ku nkombe z'uruzi. NBC yatangaje ko umubare w'imbogo zapfuye ari 90, ivuga ko byabaye kwa kabiri hafi saa 1 za mu gitondo ku isaha muri Namibia, nayo saa yo mu Rwanda no mu Burundi.